Reka tubahe ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua TV1 ndetse na Rugenza TV. Mwese aho muherereye, reka tubiyegereze muri aya makuru y'itariki 30 z'ukwezi kwa 10 2025. Reka rero tubiriza abandi tubaramutse bitewe naho muherereye mudukurikira, hanyuma tubashimire mwese mumaze gukora subscribe muri abagaciro kuri twebwe. Reka rero twiyegereze mugenzi wacu cyangwa se mugenzi wanje Laura kuva kuri Rugenza TV, hanyuma twinjira mu makuru yacu. Kaze Rugenza. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment, kwikaze udahwema kutugaragariza uruta kwisa umushitsi tiruba rurwawe twakwinjira mu makuru. Urakoze cyane Rugenza, ndongere kandi nkwiyegereze. Uyu munsi nibwo ndi kubona ko umwaka washize dusigaje amezi 2 ngo tukubita ishoti, ariko ga nubwo wumva ngo umwaka ngo washize uku natwe ko turashiraga twishime, iminsi kiragenda igabanuka kuba kuri ubutaka niko bimeze ubwa shetani ubutaka bw'Imana ubw'Imana. Shetani ga nibizayiri gwizenguruka ni control ngo supervisor nukuvuga ngo monde ténèbre niwe nyirayo ni yaragejwe umuntu wagitoka bisa. Nuko murakoze cyane, twinjire mu makuru yacu y'uno munsi, aho tuyahera n'ubundi hari ya imisisi aho basubiranyemo hagapfa abantu benshi cyane. Ubwo turavuga nyine hari ya bazarendo cyangwa se mayimayi basubiranyemo bakica n'abaturage benshi. Rwose ni ibintu bibabaje, ni ibintu bitarimeze neza na buke. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Breaking news mu nda y'isi, breaking news mu nda y'isi, amakuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua TV1 Rugenza TV, aho honyine nushobora gusanga amakuru yujuje ubuziranenge, amakuru atari wivumbi. Tunyarukire hariya imisisi aho bakomeje gukozanyaho bwana munyamakuru, urugamba rudasanzwe aho babicana umugenda. Twababwira iki? Na nyina wundi numuvye yarabyara bahasubire nta mahwa, aho ingabo zo bita Amuri ya Kutumba n'ingabo zo bita umufurero wari wigize igitangaza nawe n'ubundi abafurero n'abanyindu basubiranyemo. Umufurero ubakuriye ngo nuwo bita ngo ni Ngoma Nzito, basubiranyeyo hariya imisisi bakaba bapfuye ku bwinshi. Ni ibintu umuntu atokwerekana kuri YouTube, ariko bashize bwana munyamakuru. Reka tubumvise gusa record nabo biyumvire, tureke kwerekana iyi video. Reka tubumvise kwanza amajwi. Hapa tuko Katanda wamisha wa boy chauffeur, ni boy chauffeur wamisha muo sai wamisha muo sai wote ni watu wamisha libere watu, na wote ni watu wameachiwa, amebeba kila kitu wamekibeba. Ameua bashofer, anaua na mtoto na Juyu. Mungu shanga, unabeba na mtoto wangu, unakufia lemona. Juyu ameshamuua. Na huyu ni motari wampiga masasi mu miguu. Na motari babarasha amaguru bayagize ibicimbo. Kabasubiranemo nabo bumva ukuntu bimeze. Mungu nakufia lemona. Abanyamurenge aya ni amaraso y'abanyamurenge habagaruka n'inka zabo mwari. Gari wanazisambula kabisa kuzijaga. Hakuna kila kitu. Hakuna kila kitu kabisa. Gari hili napiga na masasi paraprise. Gari hili
Tumaini Actros nayo wanaitobola tobola mparaprise. Ngayo nguko aha twatubabwira naho bita Ikatana imisisi, abantu bashize kabisa aho bicanye bonyine na bonyine bapfa kubuguza. Uyu munsi rwose muri iri joro ryaraye rikeye rigana kuri 20 rigana kuri 30, aho ibintu bikomeje kuba urudubi hariya n'ubundi imisisi. Twagerageje gukurikirana umwe muri bo, umva nawe ukuntu abaye nkubivuga uko uyu munsi ngo byari bimeze. Nsonga wambara njoko wetu bano kwa mashinda jo mndani. Okay, sisi tunatuma kulansia mafoto ile ni mfulero mwe bana wa sasa hivi simu kutoka tu kumazisha ndugu yetu akabambari mwali kufa. Akakuta mfulero mama alikuwa barabara. Akakamata hiyo akapiga masasi. Ndio ule mwe tunalansia pale. Ni mfulero na yeye. Hivi wanalala maiti. Ngayo nguko ngira ngo twanyarukira bwana munyamakuru hariya n'ubundi mu misozi miremire yiwacu uko byiriwe mu Minembwe. Tuze kunyarukira n'ubundi imyigaragambyo idasanzwe aho bita n'ubundi muri Tanzania, aho byakomeje gukomera cyane. Twahera ayiwacu ruguru. Yego, wanyarukira iwacu ruguru ukababwira uko byiriwe hameze kuri uno munsi. Ubwo ni ku munsi w'ejo itariki 29 uko byari byifashe. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment. Amakuru ari kuvugwa muri iriya misozi yiwacu nuko abantu bagerageje kuzuka biriwe neza, barashima Imana. Uhereye n'ubundi za Rugezi ukagera ya Minembwe centre biriwe neza na mahoro. Kuva n'ubundi centre ya Minembwe ukaza ukagera mu Mikenke naho na mahoro. Indondo igice kimwe kirimo abanyamurenge kugereza za Kumugeti naho na mahoro, aho umuwafande uhari n'ubundi w'umufaridese afatikanyije n'uwabarundi bagerageje guhamagara abashefu ngo bicarane ngo babe nk'abaganira ngo bige ku kibazo cy'umutekano nguri kubera muri ya misozi. Twagerageje kuvugana n'umwe mu basirikare n'ubundi bari hariya mu Mikenge, aratubwira ngo iyo niyo nama ngo bahamagaje abashefu, atariko bari bagerageje kuvugana n'abashefu barababwira ati twebwe umutekano twari tufite, ahubwo abantu twatubona mwamushaka kuba mwotuvutse umutekano ni mwebwe kandi mwitwa ngo nimwe murimo kudushakira, ahubwo mwebwe nimwe muri kutubuza aho abaturage batabatembera, aho mwamutwica umugenda, aho abaturage batabarema amasoko, aho abaturage batakiyabacuruza, ngo niba bafashe imyunyu n'amasukari n'ifu n'amasabune ngo ntibyerekera mu Minembwe. Ukibaza impamvu ibyo bintu bidakorwa kandi mu Minembwe naho hari abaturage n'ubundi b'abakongomani kimwe n'ubundi n'abare ahari FARDC. Ati ni kubera iki mushaka kutuvutsa ubuzima bwacu, mwarangiza mukavuga ngo twigire hamwe umutekano? Twebwe tubona ko umutekano ari mwebwe n'ubundi murimo kugerageza gushaka kutubuza no kutubuza uburenganzira bwacu nk'abaturage ndetse n'imvukire z'imurenge bwa n'umunyamakuru. Nuko rero byifashe. Ngira ngo twahita dukomeza n'amakuru yacu tugana muri Tanzania. Yego, muri Tanzania haravugwa imyigaragambyo idasanzwe ikomeye, abaturage bifatikanyije n'ubundi na leta bwa n'umunyamakuru. Abaturage bifatikanyije n'abasirikare kurwanya ubuyobozi bw'uyu mudamu ariwe perezida Sami Salu. Sami Salu bakaba rwose bamumereye nabi, ko turanga kwerekana two bumvise gusa rekodi y'ibyabihabera mu buryo nyine bw'umutekano wacu. Aha ko barishimira imodoka z'abasirikare kuko abasirikare bafatikanyije n'abaturage. Aha rwose bimeze neza.
nukuvuga ngo hano muri Tanzania Mungu wa abaturage bagumutse bashaka n'abasirikare bafatikanyije n'abasirikare ko baratera amabuye abandi ko bararasa abantu bapfuye abandi zangiritse ku buryo abasirikare bafashe imbunda abaturage nabo bari ku mabuye ko baragerageza gusubiza inyuma polisi byoroshye cyane. Ku by'ukuri bwana munyamakuru uyu perezida n'ubundi Samia Suluhu wa Tanzania uyu mudamu niwe wasimbuye Pombe Magufuli. Magufuli yari perezida waruteye ubwoba, yari leader navuga wa Afrika kuko nawe yagerageje gukora neza mu gihe cye. Bwana munyamakuru ngiye nagiye Tanzania, ubushize nanyuze Tanzania, nanyuze Serali winjira Migori Serali ndinjira muri Tanzania ngeraho bita Mwanza ndakomeza ngeraho bita Kabanga, mva Kabanga ngeraho bita nubundi Ngara, ndahava ngera nubundi nageze nubundi na Dodoma, ninjira nubundi no muri nuza Lake Victoria aho nyura nubundi mu maferi. Aho hose nazengurutse Tanzania. Buriya Tanzania iri mu gihugu kirambitse, ni igihugu giteye ubwoba c'imirambi. Noneho uriya Mugabe ico yagikoreye bwana munyamakuru sinabona uko nkubwira. Ugeze Mwanza yari yarahakoreye igitangaza. Bafite gari y'amamodoka iri bien cimenté mu rwego rudasanzwe, imihanda iteye ubwoba worigatamo kubera ukuntu imeze neza. Buriya abarideri bose ba Afrika beza ntibakunda boramba gute Afrika ubundi n'abazungu kandi bavyemera. Kugira ngo utere imbere muri Afrika nuko uba wigometse ku bazungu, utemera ivyo bakubwiye byose, kubera ko ico abazungu baba bagutegeka n'ubundi baba bakeneye yuko ntibashaka iwacu dutera imbere. Nibyo rero Magufuli ibyo yari yaranze rwose, agerageza mu gihe yayoboye cyose yagerageje guteza imbere Tanzania. Rero amaze kuvaho cyangwa se amaze gutanga Samia Suluhu Hassan niwe wahise rero fata umwanya wiwe. No kuvuga ngo iwe amaze kuja ku mwanya we niho nari ntangiriye kugira ngo numvise abantu. Nageze aho bita Arusha, iho nsanga noneho iwe yakoreye igitangaza Arusha. Ni imihanda wo kwifuza wifuza ngo ukomeze urebe bwana munyamakuru. Uriya mugabo yakoze igitangaza muri kiriya gihugu. Akimara rero gukora ibyo bintu byose nibwo yatanze hahitaga hajaho n'ubundi Samia Suluhu Hassan akigera ku butegetsi. Ntabwo iwe yigeze agira icyo akora uko abaturage babivuga. Nukuvuga ngo yahise agendera n'ubundi muri wa mugenzi we, ariko n'ubundi we ntiyagira icyo akora. Kabone ko iwe n'ubundi ari uwo muri Zanzibar ninkakagwa n'ubundi ariko kabarirwa n'ubundi muri Tanzania. Niko yaravuyeho n'ubundi niwe wari wamushizeho. Impamvu aba baturage babarekarama gutya n'umuyobozi n'ubundi yari yazanye Samia Suluhu Hassan ngo bakorane. Abo natangiye gukundura, urabona nabo baregereza amatora, niko kumufata aramufunga. Abaturage barigomeka nuko basaza ati rwose ntaca tumariye, yanadufungiye umulideri wacu twemeraga. Noneho abasirikare noneho ubu nibo bari kumwe n'abaturage, kandi buriya ni live byatangiye kuva mu gitondo. Ubu nyine abantu bamaze gupfa bafite umubare. No kuvuga ngo ubu baciye internet, ibintu byose communication yose bayiciye. Hasigaye ukuhabe ni communication umwe twagerageje watubwiye amakuru cyangwa se twagerageje kuvugana nabari hano hafi no ku ruhande rwa Kenya
bafata ku munara n'ubundi wa Kenya, abandi nabari ku ruhande rwa n'ubundi rw'Ubugande n'ubundi na Tanzania babagerageza gufata n'ubundi connection n'ubundi y'Ubugande, ariko bakurikirana ibiri kubera hehe Tanzania, nibo babaduha amakuru. Nukuvuga ngo abasirikare basaze, uru rugamba ni rubi cyane. Sami natareba neza baramudisciplina, kubera kuko buri urugamba rwagiyemo abaturage rukongeraho none n'abasirikare b'igihugu, sinzi ko ari burucike kuko ntigoroshe cyane bwana munyamakuru. Ntibyoroshe. Arakana abonye Genzi ya hano muri Kegeri kubabwira bitonde, bababwira imandamano kwigenda ati mwati mushoboye muhaze mwumva amasomo, tubaha amasomo tikirazira gusubira inyuma mutaragera ku ntego yayo. Timuhagarare mwebwe, ati mwaturebe kandi nimubona nta tiyagaze babateye, iyo si mandamano muzaba mwibeshe. Ati mwebwe murwane mpaka, mwebwe mufite n'Imana, mufatikanyije n'abasirikare, uzoza utera ibuye umusirikare arase. Kandi koko niko bimeze. Nayo niyo makuru ari hariya n'ubundi muri Tanzania rwose. Leta ya Tanzania iragaramiwe mu rwego rudasanzwe, kandi buriya abatanzania bwana munyamakuru ni abagome. Abatanzania buriya intelligence yabo iri ku rwego rwo hejuru. Wumve ko aho hantu hose nagenze banyibeshagaho buri kanya, nkabereka pasiporo yanjye. Urabizi ko nanjye ngira ibyangombwa nk'iby'indege. Twamaruka twagera hepfo ko nukuri kw'Imana amabariyeri, kandi hakama yinjira ubupeti nukuri kw'Imana. Naganira n'umuntu naje kwika hepfo, ati hano hari umuntu uri ku ntebe ya 15 wicaye hano, nazana ibyangombwa, nkabereka ibyangombwa. Ugiye ngababwira ati njewe ndi mu butembere, kandi East African Community iremerewe kuba wagenda aho ushaka. Cyangwa mwebwe mwavuyemo ndi twabimenye nsubira inyuma. Kuvuze kuri nukivuga ngo ni igihugu intelligence yabiri ku rwego rwo hejuru cyane. Ubu n'igipolisi cyo muri Tanzania cyatangiye umukwabo hari ha Dar es Salaam. Ubu niko bimeze, bari kugenda basaka ni ya intelligence waruvuze n'ubundi aho ngaho. Kuri uno munsi rero ntibyoroshe, buriya nibizakurikiraho nahimana. Oya, kandi gaburi abasirikare urugamba rumwe, abasirikare baramera nkaza Kameruni wabonye kudo ivyahabereye. Na buriya Afrika nayo itangiye kujijuka, aho n'ubundi abazungu bari baradufashe bugwate mu mitekerereze, mu mivugire, aho tutinyagambura nubwira ngo uravuga kera ubuyobozi bukaba bugutayemo. Kubyukuri iki ni igihe ca revolution. Afrika nayo igira ubwigenge, igire kwishira kwizana. Niba ubuyobozi butabereye abaturage ko ari bo babushizeho, bafite uburenganzira bwo kuba bagira gute bwana munyamakuru, babukuraho bakitorera n'ubundi ubuyobozi bubabereye. Rero nibyo byibingibi zini ndirimbanyi zose zirimo kugerageza n'ubundi guharanira n'ubundi kwishira kwizana ku muturage. Kandi ndabyizera buriya ikintu cyose kirimo abasirikare byanga byakunda kizagenda neza. Ngayo nguko andi makuru turaza kuyabakurikiranira hafi na hafi ya Tanzania. Ikindi cya kabiri tubasaba n'ubundi gukomeza gukora subscribe, urushinge rwanyu ruguma kuri Joshua Entertainment ndetse na Joshua TV na Rugenza TV, aho hose mukora subscribe, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bizoza bibagera ku gihe. Tubibutse rero ko n'ubundi uri kubanga bw'ivyuma ni Joshua Entertainment ndetse no mwabonaga ari Rugenza TV mukora subscribe. Amadu w'Imurenge intare za Salama.